Ka pai, ko tēnei te reihi tua 32, po te mō ngā kōtiro waka kotahi, rua rauri matukau mita, kei te ara tuatahi ko Kerikeri High School, Wainui o Mata High School, Sacred Heart College, kei te ara tuatoru, te rito te kura taiao, te kura kaupapa Māori o Hawaii ki hau, Whakatāne High School, kei te ara tua ono, Gisborne Girls High School, te kura kaupapa Māori o Horauta Wānanga, Kelson Girls College, kei te ara tua iwa, Cambridge High School, kei te ara tua ngahuru, kei te ara tua ngahuru tukau mātahi, ko mana ko tukutuku College, kei te ara ngahuru mā rua, ko Papatoetoe High School. Ka pai, ko timata ki e te reihi e hoama. Kua tata tai ki te haurua o te reihi nei, ara ko te reina ara tua whā tērā, ki taku nei mōhio, ko Katie Reti tērā. Ko te āhua nei he tino tata tēnei reihi. Ko te ara tua whā, te ara tua rima tērā. E whawhai tonu ana mo te himo tonu atu. Kei te ara tua rima ko tu te mako hakim. O te āhua nei ko te ara tua whā e whakaihu waka I roto I tēnei reihi. Te āhua nei ka hoi aia mō ngā hoihoro ki te nota. Ara ko Katie Reti tērā e te whānau kei te ara tua whā. Kua toa I aia te reihi nei, ka uru ki ngā whiringa whaiti. Te āhua nei māma noa tēnei mai ki aia. Ai, tika, tauke, hinea nei te whakahoki ngā whakaturanga e te iwi. Te āhua nei te ara tua whitu I aia tētai timatanga rawe. Te kaha ke mai o ara tua whā.